Long kumbayu tedong psen, bantip yang kubar halor ke jingklat no UMP Badan Puram ke Shillong Parliamentary Constituency, Dr. Ricky Eja Sengkan. Ke kubar ke bajan syau ne UMP kala pentim, bagi jingklat no jung UMP Badan Puram ke Shillong Parliamentary Constituency, kede ke jing shtom hat atang, lene ke jing pangkende syadam. Layok jing tibro, baudan hapo Robert Hospital, hanong ba Shillong. Kumban syukudau kendiat, Dr. Ricky Eja Sengkan, UMP ke Shillong Parliamentary Constituency nagaseng Voice of the People Party bat ladakeng 4 dapsnam ke jingshimti jungu banlong kum UMP ke Shillong Parliamentary Constituency. Udai ubreu beej ban syakri yoblay, udai ru ubreu beej ban syakri para breu. Ke jingklat ke bakendit kensan jungu kelapan kendit ye ke jela perok gawai kamtam ki beej ki beton jungu.